ner malaka nyam ka nas diala content barwani lingwasa me kan online TV channel anda mandu ni shan kos nyam le anu roisni an walle shan ka wal baro ka pay di ron kina dangro udi jandangro de bakel ban ler ti ban kaling te kon ka ler tun wan te de kon kaling duno gore jano bana focus ka ler dangro karodien ban focus ka ki podcast gwada danen lokajetin raja dana chalat gwalok ban jelinkel gwasme rawde na ban alright ano ka joy danen chituok ka Uganda muge ken wodongdar nas der kanak ano ban alrightin anjoy ma bo wene ka rewi ka South Sudan dob dan dongde de jangai ke je ban alright ka kuide yo gwadano kon ler mo kon tuk kan kono ni ami jirama jidit ka no online TV channel ka YouTube gwasam jen gwadana la ngwani to ngwana galat ka tin la lere ni chang ki daily reporting la lat ka gwadamene ani chang miti ka Facebook ba ka no online TV page go jeno jinwa bi support bi follow kam go jeno de channel de support ba ka kan ni support ka YouTube de subscribe ka YouTube channel la jen do ba dan dong de channel me de support ka wana ka leren yam ka kon gwasame ler dan dong de kon focus tin tam ka jen gwadamene podkang she denies ki she ladno nene ajani she sogano she kore dane she to kanasir ike just support ko ne wan yugo jeno podkang she norway am she ka support gwase dane meken kuma SSVD aften Minister of Petroleum Podkang Chol she ladu nene jeni tel miditin gwada dan lokajitin ke special code intere ke juba ladu wa Jamaica Friday no gwada dan ni cha choltin no baritin no ki do dan ngai kon diala je no lokaje ke lokake ko do dan dong de ke yen ke je shirmen chala ni tungwan jen she deny che ladu claim mo jen she talk jene tele yu di chatop eno ti chalwag ne konti la Norway army chike tada na cha goenge je chala no mo shitok no mo michalat kore dane shitok ka pay diok ron kin dangro jandangro di me bawi yara du ba jadak ka shwadi ni SSPDF chwa ju trade chwa na ga general lien no no mo shi podkang laro telele titten gagni ne de kon la dine SSPDF kan gago kene kan gag tok kene de kon la civilian chane de yen ka kuide tele yuri cha de cheto support kan chelat gwasame George no ka court and go going nana cha going ka je jeni a politically motivated accusation jani shika talk o tenate mo to gorga jenu de podkang de yar de destroy it ken jen roba dan en lat ken podkang ise kore dan ju to kana sir je support ke che yu che yor fin ke che norwa ya mi che ga mo ka yu ko ba kor ba kulter no ka jo chalat gwasame la podkang chala do ne ta dan chala vijana te ka yu ti cha jak ke te ke ne de organize ke che mobilization che lat ken ko na ngane nuare kana sir county no kan kor ka network chala no mone kach no ko ne de kontila investigator kan la do ne kani shi podkang che $30,000 kini de jandang dok $30,000 che ga jak ko ba Norway army ba jo support ke ki mobilization manan kana walat che ko jogo no 30,000 te jak gwada dian che wona mene ka shi tok kani de kondila prosecution team che kan lat ka ni jen go ni jen dok ko we can podkang we can destroy it ka gwedan we can again go shi podkang ke de chonkel ka Dr. Riek Machar mona dna cha nyom lat ke ne record ke chala do podkang te ka additional money ke you to ko kien ti jagbo kan you to che ga jak ke kwi pal kuzni ke traditional ritual mu wala den winemi kanaser no
chine de kontila investigator chine de kontila judges kine konan loko look chine jogo no ne you to chaga nang ka chaga jak ke mobile money mobile money mo chaga jak tanen chaga jak Kenya tanen chaga jak Ethiopia ka Jordan kanat gwasmene ne me michigan la prosecutor ikan kan no ne minister Potkang agent she Norway mi she ga support financially kanyok bo te karwani ya jigo no ko communicate ke Norway army nyok icha right connected to Nasser no ke tai dan chalat ke je right ke Nasser ke right ke Jula counties so the reality gati chalat ne ka cha Potkang cha gwenga ke ente Potkang chala do ne ajanna mani catch chetok no tele yuri ya jakka Kenya ki Ethiopia ne ti wa monirodian ko tele chiwo mi cha jutin do no just allegation ki malat ken je no na me chi Potkang che jelel alo ka kaine ne ken chi Potkang chere ja mi shit kana mo ngoni na ma janna me chi tok gwada che chongten niam lok rewi ke juba chene kon te ko che ga jogo no ne tele yu ti chaman jak tele violent mission support key core mission support ka Nasser mun jala gwaza me long jala do ne janen chewon no de kore dana to de je calm down ki de je kapchong ajene dana chewon janen chen na checking kore je long ko de ka mal de kana nok ajene kula ora ke je no ka radio jo na de no take some of the peace agreement te kan tu ki de kan la let generation goro de koder tin no kwa goro de mal de ben jana mo chi tok no ne kai jana gwade Daniela kwa communicate kana ka Nasser logo no bi koro bi go wonyam jana tele mishit ko de na de gnyen jana communication ko gwade Daniela kan gane ke chi konen chi communication che tuogo ne me ba ne te kon la rescue team me ba ga jaka wana wa ka rescue ke wa ka ke ba ga lo dor ba ga lo ke juba kan de ne kon te cha ga kare goch no ti dialti kan ko facilitator ne ko da mal daraben but in said cha on ko video no kan shi kan warwa mi shi kan ka support do mi kan support don shi kan de go ne te renal ko te renal yan mi le ben dan ala da ga le cap de ga nan re which kan malakal ke ka juba che jo me che la de George che na te ga tit ko ne de kon de ti ka gwada mo janeka ne te chati tila awin ne panken dial kana tika ke diff motivation gor kana ke ta motivated to kokien don ko ne ke you so ko bi right ka yeb kana lat tila ne te kon te goite right uden dial kana jongo en wo larana me chikala na token ci Potkang ci mashala do men dan inshallah ne de kontra witness kinin jene ka kai ni bonte ko ni kan kala de kan ci ga to ko kan tele ka evideni ti ñu da no kan it diale chaga ko nak ka Potkang ko jinni yan ga ji lati ga evident ba nu ba kanen ba tan di entin lat ke kan ka kai ni kan o kan ne ti moto don ci te ka bon da kan cha ko el gor de kan na bon da kan cha de kan rot pin ci ta da ngai ko ne je so gor ka ti bom bom lon ko de da kan cha kan bon de ka yen cha ga de lon yan ta da na gui kan je bunu tele evideni no chala do na jana prosecution chika fail ko tele strong evidence cha mun kan jana yu tele munut kan ka ta dan chala reje ko lat ke jeno yu cha ka kan ka jube chwa kan nan na Nasir chana ku ju no ne Renyal eda ne nanga yugo je ko chala do te 1500 de ananga renyal te kete 30000 de chana renyal aircraft ki renyal edan nanka yuto tone men registration detail men je nongbe nonga name of companies me chiro da latin nonga chenge dane kwa yo kwa nanga je kanonga official record minyodo cha yuto ti la tok cha kan ka juba cha nan ka Nasir ko tel yu la nanka renyal cha ngi ne dia la kona ka bane dia ba ka tun to almude benin tongami e baga nang ka Nasir karenyal jogul jogono no detail tatane so bay nyo gano che yushu wala tok dono bi ala ni jaga tok dune chate ja nang ke Ethiopia ti anang ka Kenya and 30000 ko lo ko gwalanian chelaro wona na kan ne dan ci to jana kan kunu chelado ya kach gwazo me ci Potkang te ne ri cha gwany ba
ana ro ti ya gwan to gane den kontin te ka marke SPLM party no ana re to ne ka ji SPLM te ka Nasir ka gwaze dan waga kana ka Nasir ko biken we testify ka court ke bigin Indian bikan awlat ka ji pa de ka dianan kirme yadit delan wer te kana Nasir ka political reason ne ti wanu ni ko di bika potkang bikan ban gwan kel ka da kuma cha alo tika tini won ka di tin la ji SPLM kela no mo shi mo gwa so ngai kon diale potkang ramkel bumbum mala togla jalada ni me dana ji korche to ka jen pa dogo daron kin daro jen dangaro di diet sikana ona longo no de kan ti diale de kan ga kapchon ko ne te gwat kan wer waya mi ke jen kuma sa PDF kan de no de kan ga control ka bom alo de kan ga force ko cha pa de SPLM ayo cha de support kan ni kan de chon kel ka but ki kan obela backfire ka taran cho to ko ja goni mon gwan ka gadi jene ajin ki ko reda na chituok kire mu menakane kamo wangi ko ne kor shawnun ka titken bang kor ko korjen shigen warnak ben ka shaka nak bani so ben tay dan ko to ko kane de konde chiru men taga lo jok ne ci kum SPLA yo chirin matun we kwa kor kwa apel so na mani ajin tay dan ci duoro de larke je nyok man be je long jene kirin me da nan yake cordial to ne ka juba gote ku GSPLA yo ko ka takten tele place mi chem mi jek alamu bumbum mu dong de ku ora ni dakru mu chara de dakru chara ku yen ka kwir mi che yen to me tele we but che kana ngaje no na sara mo jen ba de ba to tene kon me dan me che ko me to na sar chu me na tam to mal di al che dak tele mi shala mal and 2018 peace agreement na cha tan cha dak mo ngod right now tele mo ngod already makiro ne jan kam jo jene de kontila law makaram pin Dr. Machar so we mean that telemal chikiri chagwade gore sheje kan ne tin kolan wer ken ten chunga kel nyen cha ne na ka saman ko point lat ken ke te baj bajalong tele yang Machar mu balu rek Machar jen balu chit ke ordinary citizen ko waje dere jen bayo yen te diala to kubule la how many crime cha commit kum kirmi yadit mo bo bayni dun kum SPLA ayo longo to gang ka SPLA ayo tel mi kan chak lanije ne de nyen kan wer wai ame ke de na SPLA bala ji dawut mulat kan de ji dawut de kan panishin dan de kan pani ka ta cigal gaje cigal na ko nan ba so na me agenda na la roda bu kon na jeno en lugo me ngure we ko woni am kan ro na caption cha lugo me cha nyo mu kwaje yo jok ban yo ling ka kor gwadan be no ngumbo to ko kuji miena ne to mara ina o ci kon yali ngaje no kirim ya di telo wono bi mal badeten ko mi cha Allah makarke jin wona cha ka wuta la ji SPLA yo min da tel mi cha Allah mal do mi shidot to tel mal so kan min de beti jok ke pai na be baje long we kente da ko mi tar ci jelun ko kor ci da mal caption ko jen ta dan le ne ci konen ka kirim ya di kir da di ala ka le ka bom ko ngejen mutte ke ne ti kwa support mi ce ko Uganda lunde jo kiro da le begar so right now na mo jaten bando ko kien ban ga linka gwazan be ko rudi and reality we te chicken ya di check go ba correct so biga jiga long chicken mal go but ma jaten ko biga barar la tok rei tijen rei ke so sudan ti ngai kone sha jen shenge dan je ke kume SPLA chaje ladaken chikana ngar kajuba ngar me ngar ke je kir mi adi cha right na long na me ba mo ke report ko na chala da kir ke jen kui runete konte je ke te kwa SPLM kwa je yat pinga je chika right kan jang rudi and dia right kan ko chikan tidin kan nigan galat teren wer me cha men sinten but lat kan nin ken ko na ngai kona lo jang chit history ali gan ger him da na ngai kona kon wer to quid tin kel ga ken yadi they are doing nothing we nikan bas ko dwal kan no kan ngai kon dia no kan ana chi participate or struggle ka kan wari ne nyam kan wari
kan ni nyambo kan ni ko ken ni di jox bu la no rebaten du no che we store no mo but bana video mo go bana lat ka kuide be document be lat kuide okay wana ka jen joy dana ci tuok no ka jen Uganda mu dal na itum wan ga je tem right now ko ge jeno dere we loko je ka South Sudan ko South Sudan ne itum wan jel kan yiti la jen Uganda no ka joy me joy mi chiro mi jegal ci joy mo gwa Uganda ci te ke bola outbreak no joy mo ci tuok tem ka Uganda mu bala je ka do dan to ge je ka de nar den gangade ko jala to go nurun mi na kebla na ne ge long by the way in bola ka joy mi chodolut ne do ko la jikume Uganda la ji Uganda ko la official ken chikana confirm no che take new Ebola outbreak ana gwami mo michi take wood congolese kam shi yede jien ka liwe ka Kampala liwe ni ka city ka joy dan cha je ka je gwa dan liwe tin cha la do Ebola Chiel authorities kene the content of point opinion chikane shula do ne kaji Uganda no cha confirm ka jen Friday en chijo chale Ebola mo cha tadilu njok kwa je la we je ka laboratory gwam cha test cha je latin cha chu confirm no ne china chi te ka je na la na nan shang Ebola we je by the way ko Ebola la ja ka ka ne gaji jege boka ke jik tani teten sometime china jek mi anga jano ti Ebola teten china jek achanga your friend ki med ba sha de je ko mi sha jek den ba we kaji so china jek ja chi Uganda Minister of Health gwada me chikan lado wonene en wul dana sha Ebola jek de wate karun ti jandang dh wi bangwan alo karun da ko de lo ramudi no jen wut Democratic Republic of Congo jen gwada ran betin cha yu jega no cha nan ka dulwal by the way cha nan gamu chali Kabuli Muslim Hospital ka shanka wal kel ka pai dh en gwada mo cha jega no jen cha daga longa jen joy mon ka jen Ebola ka kore wa en wuda mo wajin che chuch ano ke de ko laro ke let fine la jen boni che ye gwa ano ka ji de beje ka che mu kenyuk so ka ta da la we chu ne ge so beje ba ka da ala ti ka la to ka jen je me mishal ka me Ebola la jamu je ko condition to goal so na moni kan symptom ka mi che to wi ngaje no ti ka jen je chal ka Ebola moni ala men je tani jena jen mishal ka me blood point ka no bi be jum mo ci bi beje long la bi aye ga quit mara den bi jiri be bech no jiri ba beje be mo bokke ngok be jum mo bokko dong mi jini wi sho ne ki wi ka mamba beje long so de ala to ga la to waga kore chu situation and good mo chu we ka mere banarode no and then chu joy ko take rem mulun pointer gwada danan wa ka mo je ka waltin then chala do ne ka changa wel ngwan ka pai dh wa chu da mo chu liu ke chu yede jen wa pone chanyo lo jo chalo ka Democratic Republic of Congo lo jo gwada ran betin chi ji Uganda kan la do ne right now chinate ke elzi problem rewiki Uganda ko chagu jo no chi jo me che bare wi ko jana jo me la transmit je ala Ebola mi che ben la ji East Africa dial to la ka yere long ko jana jo me la mala jel ka pe da long bene dial be ka kep teram la pele so ene gwado chitika konta karana baji ka borede so lana kaba ke let point not la let michi che chup ko garade den garade be ka chilewa mi chubuji bala mo be ka be nen ku ne lingo no tel michi alle de na titkende ke je ke an shaking so an shake palaje chwara je kana ko mi je kana bi je me be chup ko je na shi den mal ngaje no de je ko sometime be ran laro ka do mu to ko ne dol wala der kulu we kana ade dole ga ne ri chup ko de jeltana netin wan la na jela to ka pe de ander we dul wal der bun de jikarade ende nyo jikarade che tok ba wure be dakare wujena mo kamma ne tin bon mi che ikaf na ma ni ku yuga na dong de kan na karan so ku da mo ko che te ka mi be mu tok tin ka changa je la na la kan ne chana je bun ne te da rudun ke bola bi shali bola che de tin ka ko run te chop ko kor na ka jen che te ka chetike kel nwan kede ko lar che jen okay le just simple say che jen long no ko je jen ka jen jak pal pan ke jek jana je no ne
tiada rodun jen ni dia chala re rundu kod bad dia je rundu chop ke jandang raw ko jen kwa discover ne ka 1976 gwade dane be ke je ano jaga jen Democratic Republic of Congo mun yen gwade dane je jeten kwa ku jeno nguko so monere kwana kana laro dong jaga go ke jaga ko ken ko ngai ko no be ben HIV la larga no de to go ka Congo ba lo le rishi gwade ni dong to mona tin ke mo kana jwat ko jeno gwad mete ke mineral to wan te ke da me te di ala deten me bi dong ji kana di ala kondi la jimi go dong ji na to ba cha ngi ke na mo ke jimi banana kuna kula ya focus ko ti jimi me che to so right now like kon ko jimi me che to ga 1976 che te karundial no ka to ka Republic of Congo che te ka scientist ne te she gujene ka taye da ne to ga je but Ebola ka ne je to ka men chol kone ngabro ko dot jen gwa ran ji getin jo kula we ka human ala ji Congo cham kan ngabro ko dot ne ke ji Africa la jen cham kan ka so kan di ala ko ne jel tele me chain kan la ne kan gala to man kan ka tal ki kan go bul kan ga cham wajan gwa dan dom je getin me bi ka ta dan chalat ki jen ko jen mutla bi kan yam la ko na mo jen ji let point bo pon be ja ko bo pal lung be ji kan anya bo mo ka bagwech no ko burul bo be bech no bi poirel ku bo be be you know to dial ti ga la to ko kore mi che welo lo che we nyam no be te ka je ku wan ko ken to bo foindo be ja ko be mo ke mu be mo ke diarrhea la la ke nyok be la ring mi ne ke de ko la no gobdu no be ja ko go dere join ala skin right but work kan yo bari dere ni be take internal bleeding anyok be kan organic ku dere ni bon be ka fail no to diality ke de la to ka jen michal ka me bola so yen tire rodun to ajin ne to mo jegen ka ko mi cha jega ka you never know what will happen so LZ do very important at this point yani gor jen obi ajin nyok ne ko ken ko ti ju me charan che jeng mi ti ki Africa Uganda, Kenya, even South Sudan. They go in Ethiopia, you know, ko ne nil manjel ka so there but case kan ben ka Ethiopia, South Sudan je la to ko tin long ne Uganda yes don kan Kenya ko te ka long don da te ko ken wal de chuba so be careful out there yene dia la content gel East Africa ko mi che chub ko ji ngaji en go there you mo correct mi che na me go ban yo je ka another report and be at ka man bye bye.